Bejn grupp u ieħor hawn jien u int. Ġamrit is-sigarett anzjan li farfar nissa. Bħal donnu l-kliem ma jridx ifittx il-lejla. Jistaħbal hawn u Minn taħt dik il-mejda jew wara l-bar, jew wara l-speaker. Imma mhux hawn. Mhux hawn. Għax hawn ma kważi xejn. L-striptease inkejjuża tad-duħħan u dwejja kbar ta' Kurt Cobain inewwaħ u jikdeb li m'għandux revolver fuq. U nieħdu nifs, u nerħu nifs, nintefħu li barra waqgħad lan u djar imteddu. L-ispiru biss dal-ħin issib imqajjem, igorra x'il-bastun neseħ fil-knisja. U forsi xi qattus jivvjaġġa waħdu. U jien u int minn vodka l vodka nixxieru.